Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. Хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. ба хоҳарону модароне ки нав подписатсия шудаанд, мехостам худро муаррифӣ кунам. номи ман Рудоба. Дар вилояти Оренбург зиндагӣ мекунем. ман модари 4 писар ва 4 духтар ҳастам. писари калониям Рустам 21 сола, духтарчаи хурдиам Малика 3.5 сола аст. 4 фарзанди калониям ба мактаб мераванд, 3-аш ба детский сад мераванд. имрӯз фарзандони калониям ҳамашон ба мактаб рафтанд, лекин Ҳасан Ҳусейн ва Малика ба боғча нарафтанд, аз сабаби он ки бисёри кӯдакон дар детсад бемор ҳастанд. дар ин ҷо дӯстон, мо аллакай завтрак кардем. мӯйҳои Маликаро причёска кардам. акнун обед мепазем. обеди имрӯзаи мо хомшӯрбо мешавад. агар ба касе шавқовар бошад, марҳамат, то охира тамошо кунед. обеди мо тайёр шуд. Ҳасан Ҳусейн ва Малика аз кӯча медароянд. Настя ҳам омад аз мактаб. якҷоя обед мекунем. Лиза ва Лёня аз мактаб баромада ба кружок рафтанд. онҳо дертар мебиёянд. Дверь закрой. Обедать будете? А? Обедать. Да. Ну, спать не собирался. Спать не будешь в сонный час? Умничка. Вешай, вешай. Спускайся. Мам, а я лучше могу. Что ты делала? Нет. Это масса забыла. Супчик вкусный. Я у тебя садись. Садись. Ну, ты снимай. Кушай. Подписывайтесь на канал. Ссылочка в описании. Всем пока. ҳоло бошад дӯстон, ужин мепазем. ужини мо гӯшт бирён бо картошка мешавад. баъд нони гарм мепазем ва ҳамаи корҳоро ба анҷом мерасонам ва ҳамроҳи Маша ба хонаи падару модарам меравем. از باد خرابم کنو بگذار بمیرم امشب از باد خرابم کنو بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کنو بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کنو بگذار. дӯстони азиз, ана ужини мо тайёр шуд. ба мо иштиҳои таом, ба шумоён низ агар дар сари дастурхон бошед.
дӯстони азиз, ана нони мо ҳам пухт, ҳозир бошад. Ангурро мешӯем ва бо нони гарм ҳама каса мешинем, ужин мекунем. дар ин ҷо ба хонаи падару модарам омадем. камтар маззашон нест. хабар мегирем ва баъд ба хона меравем. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی است یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی. من ندانم زندگی چیست، این سوالی که برا صدها جواب است. من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه به جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن یا که عاشق بودن و پیری ندیدن یا چو خسرو کام دل حاصل نمودن یا چو مجنون وسعتی صحرا گزیدن، زندگی با خودی و عقل است و تدبیر